da li Iggy Player ima strani kanal? Danas mi na TikToku iskusio ovaj video, pa hajde sajno da ga pogledamo. Koje je ime Iggy Playerovog stranog kanala? Svi već odavno znamo za video zašto je Iggy Player prestao snimati za YouTube i svi se sjećaju moga obećanja da ako taj video dođe do 10.000 lajkova, otkrit ću Iggy Playerov strani kanal. U prošlom videu je trebalo biti otkriveno ime kanal, međutim kao što ste svi vidjeli javio mi se Iggy Player i zamolio me da ga ne otkrivam, ali rekao sam da ako većina vas bude htjela, svejedno ću otkriti kanal, pa evo ga. Ime Iggyjevog stranog kanala je Nebs Gaming, kao što su mnogi od vas u komentarima pretpostavili. Ok, ja sam taj kanal pretražio, pogledao neke klipove i moj zaključak je da to nije Iggy Player, zato što puklono, kako se zove, ili je to Amerikanac koji ima na isti glas kao Iggy Player, ali realno pustite čovjeka da živi, ako je otišao je, ako se da se vrati se, realno.